Hello guys, once again welcome back to my channel. Guys, apnan sob manu palbar thaki ase kono hope korese dei. Ajidu ami some privilege tade wedding ceremony party di jaise. Yedi apnan sob manu video to pal baile to like kori dibi aro share subscribe kori dibi dei kunba নতুন আছে গলে বি প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি দিবি দেই তো ইদিয়া মই রাস্তা দি যাইছে তো মেরিজ কুরালা কম্বন বুনছে না চাকা বুনছে না লাসু সুন নি খালা আরে শালা লাসু সা তাই নে যাবে তাই মামলে জি থা ওলেবি তাইজুন মোটা মাগি তাইজুন কে দু দেখাবলে পারে না আমি মন বিচি রাস হবরা দেখা নাই রে Hindi poste bi ala asde sabi Well guys finally dia khai khatam hoina to aji wedding ceremony la dole al bechi phalbar tu dekhable para nai manu bichi ras hoje pat pig gor gumo uthai ne khala as oro dai jun ge bi phalbar dekhable para nai ele apnan biya na babi aro baba ma bi phalbar dekhable para nai de ete karone apnan biya na babi nas yon please bra apnan biya na babi aro gansina video paloli to sob manu like kori dibi aro comments kori dibi de gono moi debi jan jase to idia to poste bhale khorain jaste ede ami hado le some privilege na age de gansina some wedding ceremony loina ase to gansina manu bichi ras hose manu pal bra bi apnan ke dekhalo bra nai ani alup sulup khata hole bi dekhai dina aro poste la views kon lop idu mix kori na pata ase apni an sob manu khushi paina sai dibi de to ami rasta di jase aya guys gaunshna adia athar rasta di jase poste pumchana ende aji love look dole poste pumchina edo apnan ke lup kotha koina idola video in group la se idia tar rasta di jais dei sai thegibe ami ro bongol poste bongji na eja already bongji loji de poste age de gons na video idia to nalowa ena de right khotum grase aro next video there will go day bye bye